Kemudian angka tema naka panitiata penguatan nilai keimanan. Yaji meloi lay diperkuat nilai keimanan. Makie iya ko tappa tanedi maka tanidi. Unronna ukui atie. Niga maka tanidi pun Allah Ta'ala. Makanya kita punya doa itu, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Atau ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Jadi ya ro'atie puang Allah Ta'ala maka tanibi. Ukiro na patama tapae wat dito na pasu. Makanya iman itu keluar masuk. Iya ko angkai tapae malomo manang ijama pakasiwengnya. Tapi ya kota cabu itapae maka semua akan susah. Jadi na tu ampai ilaw ya kupong Allah Ta'ala na patugang kang itapae uku ilalan na atita na pananungangi gangka yoloy na du nyawatan na itapae. Apa kapal la yoloy no du tapae na panyawata mati kapereki. Na pangasana ya sangya tappa angka la ilaha illallah. Ya ro pangasana komeki cas. Jadi untuk memperkuat iman kalimat la ilaha illallah. Tapi tanda ya ro bawang termasuk bersama dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang baik. As-sahabat ki si bawa pas sampajange pak bere jamaah. As-sahabat ki si bawa imangnya. Pada itu tu gaga imam dia na sampajang. Dega di, oh iya, ya bersahabatlah dengan orang-orang baik supaya terpengaruh ki. Aja na to mabela, maka da tahu malasay lagi ko to sidape, tahu bolokan lagi to liberasinga to sidape, lette lasanna lette bolok na ko metak sidape. Apalagi na rek ko tahu angka baraka na yewa sidape, maka itu akan berkahnya juga akan pindah. Yana tu ampai duduk bersama orang-orang alim, maka itu baik. Makiro. Jadi tahu bolokan lagi letek bolok nah. Maka makiro. Makomati itu sangnya baraka. Itu bisa pindah. Makanya kau tu situ dangat tahu madecenge, tahu pandrita, apalagi kalau wali Allah itu luar biasa. Termasuk menziarahi makamnya para ulama itu istimewa. Nah, selain kalimat la ilaha illallah, angkatoci di kalimat waddi bertahan keimanan. Itu salawat. Idi manike ke salawat apalak kan mega. Tahu? Cuma ya kau mak bicara nabita kan ada dua. Pertama Nurun Muhammad. Maka daki Nurun Muhammad nasabak cahayana. Asat tongat-tongan na Nurul Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi ya komakadai nur nasabah itu adalah simbolnya. Pada lampu maka ada cahaya, jadi maka daki cahaya lampu. Tapi ro lampu yang kamerek na seperti Philips. Amakiro. Jadi nabita karena cahayana nabita maka daki Nurul Muhammad. Tapi asat tongat-tongan na Nurul Muhammad adalah Ahmad. Niga ya ro Ahmad. Ia mato sempajang. Ahmad ia mato sempajang. Jadi ia mato rahasia. Jadi itu semua. Jadi makomakadete Ahmad sempajang. Ahmad Nurul Muhammad. Ya komakadaki Ahmad ia mato rahasia. Jadi ia mato nonroi watakalewe apoleanganna okumatiro Ahmad. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah karena dia. Laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanaiku Muhammad degaga sewa-sewa upakan kerilebok nanya tanai. Sinilah kemuliaannya Rasulullah. Makanya disebut likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber poloko nurna alimalabina nabita Muhammad SAW. Nabita alemal lahiranna imonri pancaji nasabak makadaki nabi pacapuran khatamul anbiya alena penutup para nabi ni pamulai oko nabi Adam latu oko nabi tak 25 nabi dan rasul dia yang terakhir
Tapi alena pamulang di dalam alam hakikat. Yana tu nak dapat tareka ogi Nabi Muhammad na hakiki pacapurang iri lahirangnya. Yero nasa pamulari hakiki nasabak nasangnya hakiki Nur Muhammad. Ni gayaro Ahmad. Yana ro makadaki Ahmad alipu, kemudian huruf H, kemudian huruf mim, kemudian huruf dal. Jadi alif, ha, mim, dal. Apa huruf? Jadi Ahmad. Ini gaya ropai. Ya kumakadaki alifu itu berdiri. Ya kumakadaki huruf ha itu simbol ruku. Ya kumakadaki huruf mim itu simbol sujud. Ya kumakadaki huruf dal itu simbol duduk. Jadi maka de tator rokok suju tudang itu Ahmad. Yana tu nasa sampajang. Apa ia sampajangnya tato rokok suju si bawah tudang. Ia matoro yasat tahu. Ia sange rupa tahu yana tu mega modelena. Angka penya, angka macanti, angka magarata, angka maputi, angka mabolong. Itia serupa tahu rupanna mirita tapi aku makadai tahu Ahmad esi dimi ya mimege ya sange rupa tahu ya naru ya sang rahasia nasaba oko tidi nalengi po Allah Ta'ala watakale tubukas sara apa non ripole tubukas sara kega yaro polukui tanah polukui wae polukui anginge sibako api ya ko sipa na api tatongi ya ko sipa na anginge roko ya ko sipa na wae sujui sipa na tanat tudang maka damati Ahmad okina ya na tu nakada apole ngammu polo ko mati Nur Muhammad sampajange iya mato tawe iya mato rahasia iya mato makoro batina tau pandita riolo mapak guru supaya magampang maka iya Ahmad apa hurupu magi na pahurupu sahabat na nabita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali apa to? Kaya ronala dasar. Jadi 4-4 itu bukan kebetulan. Tapi memang makomi matiro. Napa tentu po Allah Ta'ala. Tapi do bahas lat dari latu koro. Salawat. Ia salawa pae jama-jamang ia kota jami pasti letu nasabak nabi tanon rilau de toga ga ibadah do bolo apole yang pahalana hanya salawat ia kota mak bicara pahala do bolo itu salawat ia kota mengaji kang pahalana lo kumipong Allah Ta'ala catat malaikat mencatat tapi ia koma salawaki selain dilapor kepada Allah nawala ipong Allah Ta'ala salama kalau koridi dengan malaikatnya 10 yang kedua nabita juga memberikan syafaat apa dia itu gak tahu masalah lo ko nabita dia naletu ko nabita itu salawat dan malaikat itu nalapor malaikat salawat sekaligus menyebut nama orang tua. Jadi ya koma salawaki namo ambo tay lapor tosan no kuyulona nabita anak na yanu masalawa lo koridi ya Rasulullah. Itu barakatnya sange salawat. Makanya ko sikiri deta salai be jalalo ta salai sikiri salawat. Namunya mirome kata baca duan rupa motu. Angka salawat Nur Muhammad ya rona salawat na Ahmad makade sallallahu ala Muhammad. Iya ko salawa Muhammad maka daki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini manike kami tak pakai. Iya ko Nur maka daki sallallahu ala Muhammad. Salawat Nur Muhammad itu. Iya ko maka daki Allahumma sholli ala Muhammad berarti salawat untuk Rasulullah secara utuh. Angka wattuna ni pakai salawat rahasia. Nareko topura mas sampaja beresan lagi nabita napai baca ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima napai baca sallallahu ala Muhammad ipak koli-koli ni baca ya roh ya ko tulle baca siratu tapak genna siratu ya ko de tulle pitupulona ya ko de mo patulle patapulona ya kode mau patulai 20 nasidi
Ya ko de tulay 20 CD, 10 CD na. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko 7 de tulay 3 na. Ya ko 3 de tulay aja na latutto. Iya. Itu salawat nur asanna. Supaya ditembuskan. Apa dua tuh perintah agama yang paling sering kita lakukan cuma satu. Untuk Rasulullah. Sering pacaramai maka mereka di tustase maka mari kita mengirimkan salam. Yang kedua mari kita mengirimkan salawat. Kak beda toh? Ya kumakadaki mengirimkan salam berarti beresalangi Nabi tak. Ya ku beresalam maka dai assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam kepada Nabi. Maka dari Nabi tak, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Karena aku diberi keistimewaan oleh Allah, bisa mendengarkan salam hambaku dimanapun dia berada, umatku. Jadi kenro ki mak beresalam, tembus ya tulok ku Nabi tak. Dan Nabi pasti menjawabnya. Agar sibuk, oke pas. Jadi perbanyak ini Pak. Makadai tahu panrita Pak hakiki. Makadaki di patareka Ia komelo ki si sumpul langsung si bawa nabita beresalat takiringan. Komeki si sumpul langsung. Ia komeki lolonga syafaat kiringangi solawat. Apa ia senge salawat pak dongang. Ia senge beresalang ucapan salam. Makanya ia tuko sampajange beresalat tikiringan nabita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perlu cede jelaskan ini. Karena ini yang iya rok ilalan na sampajange angka talulap baca istilahnya 3 bait baca itu uku tahayya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Aja na sambara tabaca gitu. Nasaba iya baca, narik kota baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gang kayaro itu pahalanya sama dengan haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya narekototuda siolo langsung ale melebih na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya ku ibaca ye pada apalanna nariko bersilaturahmi ki law risininna walinna ku Allah Ta'ala yang terilebo na tanah. Dan inilah bacaan yang menyebabkan tempat kita itu diselamatkan. Nasaba assalamu alaina tapas salama kak puang wa ala ibadillahi sholihin. Nania atamu ia ante soleh. Jadi ya tidi pabu ko to masampaja yilau do ngemana tu isa na kampung. Cuma mega mi tau baca dini sangi betuangan lah. On rotona na pasi tarutan lu tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu wassalamu awe meru bawang. Iya. Tapi deto na ko atau cengkongnya deh. Budi. Nah, ini tidak usah saya larikan ke situ terlalu jauh. Solawat. Iya solawat elokku Nabi. Maka daka unak 2. Iya ku makadaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
angka malaika lapor ilaku puang Allah Ta'ala. Iya na penre ilaku puang Allah Ta'ala si ba malaika na masalawat lakoro tau masalawat na cicang dibalas dengan 10 salawat. Na cicak bawang beresalan na puang Allah Ta'ala pak doa salamakan na puang Allah Ta'ala koridi genna ni pakai salamat lino akhir. Apalagi ko 10. Iya mega na capa tahu tapi iris sepi hakiki na salawat aja ta baca bawang apa na mudah koro itu macam tu masalawat aduh burung beo macam mak beresalang assalamualaikum jadi angka tunasa tahu pandri tapa hakiki salawat letu aja na salawat lobang kiasa salawat letu iris sengikenro i posisi kak baca ini gay panguloi baca maka daki Allahu wa Allah Ta'ala tingerang masolli wa Allah Ta'ala mau patingerang ala napay tagatang Muhammad na palitik lako na bita jadi aja nih baca bawang yero paringerangnya ko makada Allahumma solli ala Muhammad. Jadi puang Allah Ta'ala Allahu tingerangi puang Allah Ta'ala masolli tingerangi puang Allah Ta'ala ala napai tagatang Muhammad tatilak ko nabita iriasa salawat latu aja ni baca bawang nggak apa tuh na baca bawang sallallahu apa iya mega makokawite malalungega mi itu padahal makadai tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dena kada aksaru amala makadai ahsanu. Dena kada aksaru ya ko makadai aksaru nigi mega. Ya ko makadai ahsanu yang terbaik. Jadi aja jo talalu mega. Usahakan ngijolo talalu makanja. Namo pitu miko makanja mun. Daripada si ratu de sakaraga nasa. Ento kecuali matu maca ni mapasi sumpung tanya na sikiri tapakkoro manina pake. Apa iya tuh ko gamay ang kasikiri ang katapakkoro. Iya ko tapakkoro de ga baca peringeram. Iya ko sikiri lapalang. Nah, tulangnya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sikiri. Ya kodega agak baca, tapi merasakan kehadiran Allah pada narekoto sibawa pun Allah Ta'ala menghadirkan dia. Kemudian merasakan madari serre bulu-bulu kemudian itakti wa matena sabak papoji si jammi tu dangoko tu pigau iya tu masarolat bi inanya masam pajas sunnah sisa burakan. Jadi aja tokong kata tudang ko masigi emang mako tak kajenna napa cuku ulun nama koe aja tak kadat maka to akun ruye tamana masigi makin rona de aja kama tau tafakkur de tutun lekale ibadana namo masam paja sunnah ki sisa buraka de patul lek dapi iya ko tafakkur tania baca namo de nasi kolangi tahu ya ko sikiri ya apa ya ko tapakkoro de nasabak merasakan kehadiran Allah ya natuna kada tau pandrite makna dari kalimat wallahu akrabu min hablil warid yaitu puang Allah Ta'ala lebih macawe ini ya ura alum nasabak ya ura alungi saliwa mopi tapi nareko paringerang langsung tembus sila alam jadi itu tunatannya baca, tanya baca. Kode nang kata sekolah maka dia juga sekolah aku saya aja na. Tapakan jakibawan ni asisu bungat tak. Makanya kau Thomas sampaja tunato soli merasakan kehadiran Allah. Jadi aja mu makare guru tak dua rupa tapi dia itu pasalah ya. Ya kung kaya rumenre elayase silahkan. Tangan kepake rumi rajul mukminin to menre ko arasa ina tu masampaja maka kedo kuma Allah metalada malalam itu kan kepake ya lo
Saya tidak salahkan. Ya ko ya toro taun lepasi betui, ya tu tapake. Kang iya rota reka lalam minaki buat tau pandrita. Jadi ya ko tulle mulai ya rolalangnya nasi cocok kita sa ditolay. Ya ko deta si cocok ya ro sapaki lalan leng tolay. Selama jalan itu tidak melanggar kaidah. Makanya angkat tu komelo mas sampajang maka ada nuru Muhammad sampajang. Allah Ta'ala mapas sampajang. Watakaleku pangolo di Baitullah. Nyawaku pangolo di Baitul Makmur. Nggak baca ya roh. No? Sitongan na deni baca. Ya pijapun ya leve. Pak makade tau pandrite. Nabita mi bawa mule tembus sesiruntuk pang Allah Ta'ala. Pindahkan istilahnya energimu ke Rasulullah. Beresalangi nabita. Angkat tu nur no kuilala ngalewe. Jatuh pake mangolo. Padamu ya HP we. Angka signal na, angka nomor HP. Yero signal eta pake mapasi sumpung. Namo si depe HP ko dega signal na deto na may si sambung. Tapi namo mabela ko makanja signal si sambut to. Makumati itu sitongan ya sange peringerang. Yeah. Tapahani kira-kira kangkero. Ya ko de tapahangi makunrutongan. Yeah. Ini inonya. Makanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tulisi bawa kitu po nga Allah Ta'ala kinro kimonro. Denang ka na mabela po nge. Iyam itu na mabela ko di tingerang. Ya tingerang. Ita pamacawe. Jadi Allah jauh itu bukan karena jarak. Bukan. Tapi karena ingatan. Maka itu. Makanya koneksikan terus. Makanya menggunakan dengan kalbu. Sikir. Tapi aku malam-malam may tapa nama raji-raji seding. Aja na kalimat la ilaha illallah tabaca ko dito lepat batui napat guru ngito pandai tapat tareka itu nasuruh ki cenga ko pura ki masampaja subuh ko pura ki masampaja subuh pura ni melodong cenga kila ko langi mengangkat sedikit kepala ke langit kemudian baca Allah 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 itu dengan tebal sambil ditarik Allah kemudian merasakan kehadiran itu untuk memperkuat iman. Biasa mo tatesir. Denang kadi iya tu ipake ko takok makundru-kundru sa ditepa. Itu cenga kilo ko langi na baca Allah. Magay na Allah. Itu dalilnya jelas. Wala zikrullahu akbar. Sikir Allah itu besar. Yeah. Makanya kong katau ipamada tu biasa bacanya tu. Suruh baca Allah. Allah. Udah nalulek baca la ilaha illallah cukup Allah. Nasaba makadai kat dua hadis na meto. Mereka tu tahu tolak ia. Padahal memang dua hadisnya. Maka man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Yang kedua man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Dua meto hadis sana. Cik di kalimat la ilaha illallah, cik di kalimat Allah. Bahkan makadai patah rekae, patah sopue. Narik ko mo baca la ilaha na tapalapu itu bahaya. Justru itu fatal. Narik ko mo lalang nginakada la ilaha na takok mate dega gapuang. Itu yang bahaya. Makanya maka dia tahu pandrite langsung Allah Allah, Allah. Magina kalimat la ilaha illallah. Magina kalimat Allah. Matanya syahada. Padahal syahada pat tentui asal langangnya. Nasaba iya ko syahada kedomu patimu. Nanya ko tau madang denulek kedoy nanya tu timunna. Jadi ya ko makadaki asyhadu Allah itu tarakamu parahangnya. Tapi aku makadaki Allah, Allah, lillah manikedo. Itu untuk dimudahkannya. Makanya komeki matinro tabaca ya roh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ribaca materu. Gang kata di peringeran. Ipak biasa ialewe sebelum matinro. Insya Allah ke menjalan kematian, ia tu kalimatnya akan muncul kembali. Iya. Maka itu sitongan. Kemudian, ia roh ale malabina Nabi Muhammad SAW
membentuk pribadi peduli, yang peduli dan ringan berbagi. Ia ko peduli bitau itu, maringam mak bagi, maringam masjidah ke rumah sunnah. Apa ia tu tanya tu tahu sogi masjidah ke pak? Tahu masa gene ni, paham ya? Tanya tahu sogi tu, tahu masa gene ni tu masjidah kah? Jadi aja tatajang nyaleta sogi na pakai me masjidah kah? Na sabaya ko maka da sogi pak wasidah kah ya jabana tama tepak. Nabi tama kadaman lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Ya ko de na supuru ki ko cedde malada pa ko may gay. Palai kong kacale maka daya to ko ya menre lau bantu ko jame mana tama tepak. Jadi nade me maga bantuan na sebelum na. Ya nade na magala bantu masyarakat Jadi nade magala kontrol keadaan na masyarakat na menre manci cale mako mati itu. Mako tiha. Makanya karena itu kebiasaan. Jadi ya rota pahanga maka da tahu masa gene itu masih dekat ternyata sogi. Tapi upasan ni asumba memen ni sebelum sogi ki. Jadi ya ko kasia siki asidah memen ni. Paga pegai memen ni pasidah kata riwatu kasia sita. Maka da magai dena tulle kalai pasidah kata matu ko sogi ki. Dena tulle. Walengi contoh. Ko angka tahu pak angka dina 10 sabu. 10 misabu dina. Na sumbangan 5 sabu. Berarti 50% dina nak bereng. Ya ko tahu sogi nang kadina si di miliar. Na melo macio rio nak tahu kasih 50% me nak berenge. 500 juta na sumbangan apa pada. Mapat di ulu. Makanya agama itu hitung persen, Pak. Dia tidak melihat hitungan harta. Zakat itu tidak pernah berubah, tetap 2,5. 100 juta dimu 2,5% zakatnya. Si di miliar dimu 2,5% juga zakatnya. 100 miliar tetap 2,5. Dia berubah. Jadi ya roni lawe pong Allah Ta'ala denang kena penre toli persen na mina bilang 2,5%, 2,5%. Makanya kong katau kasya sinang kadina si 100 sabu na sumbangan 50 sabu berarti 50% waramparan na nak bereng. Nah iya kau tahu sogi si di miliar dina napa yilau 50% apa di ulu. Apa 500 patu juta napa pada. Makanya bersedekahlah di waktu engkau miskin. Karena sedekahmu di saat miskin nanti kalau kau kaya tidak mampu lagi mengikuti. Aja tercapai pas sedekah atau kasih siapa itu nilainya besar itu. Makanya kau tahu sogi mas semem itu 5 juta. Ya kau tahu kasih asi mak dari kini ya tuh kan begitu. Tapi dermawan. Pak ya komeki yang nggak tahu kanja abas sabawan ni. Iya ko pas sampajang ite ini yang nggak tahu kanja maka dami te tahu matepak. Ni aku pas sampajang maseke maka datu te pas sampajak bawang. Di semua sange pas sampajak bawang, pas sampajak lasuna. Payasangnya tu bawang lasuna. Maginya asal lasuna, ya tu lasuna de gaga isa na oli mamasang. Iya ilalle oli si ilalle oli ilalle ampu nama nilalang betongan apa sampajak de guys nah maki itu ya tu ampai ya sange tahu kanja tahu mabasah iya ya tu ampai na tengi na bita maseke ya kung kagagay nasu itari malawi-lawi nang katawana balibolata namo ang kasusa deto na to si sala na saba ning ngerangi papedeceta iya makokoate makatan repala mi. Apalagi ko BTN, asal namo pa BTN, bangunan tidak normal. Mak beli bola dia nasi sam. Iya. Madari mate bali bolana dia nisang. 5 tahun malasa bali bolana dia nang kanisang menrek bani bendera putih nasa mate bali bola.
Na podain kada malasa memagi maka di keluarga na 5 tahun ni malasa. Na danang kana bersilaturahmi padahal si tumpu bolana. Itu bahayanya, Pak. Iya ko kampung makoy na mo 3 kilo bolana teh ni aku tanan ni sa kadako itu capa na kampung nga bolana. Iya ko BTE bali bolana din isang. Palinga makarami balok siaga. Iya. Coba bahayana, Pak. Makai kataw makokopa makaleleng. Latu Malaysia rekreasi, latu Singapura rekreasi bali bolana din ang kanalit jai bolana. Belana lo rekreasi. Iya. Umrah bolak-balik. Padahal kay bali bolana din na siaga degagan rin. Iya. Tabi katalu sitaw menre umrah. Saya tidak melarang ibu bapak ibu naik umrah. Tapi umrah itu adalah ibadah pribadi. Bukan ibadah sosial. Iya kode ni tarima umrah atas sak barat. Dena bertambah apalana. Ya kong kay cata apalana sekotomi itu. Tapi ya kong ka bali bolata kasyasi masikola anak na taong kosoki anak na masikola. Dena pa aja tatamba apalata materu. Bukan may siya ganin re katay umrah makoko abu 30 32 ang kato 35 kato 36 iya ay taro 30 juta neki kalolongan aplang umrah de talo umrah apalana milolongan angka sampaya sunna duha 2 rakang itu dena tomelo sele apalang haji dan umrah nasa nabi tako surimon rimato itu. Yang kedua, asam paja sunnah ki patan raka yolona asara itu sama dengan umrah 1 kali. Sian raka asam paja sunnah ta yolona asara ini 2. Oh minimalis. Salat sunnah minimalis. Iya tu sampaja sunnah apa yolona asara degage monrina asara yolona mangaribi 2 untuk meloe ya ko ceki aja nah Pak maka dia nabi tasallu qablal maghribi sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi liman syaa yolona isai angka dalele maka da 2 rakang angka to maka da degaga jajeng ka hadde satu maka da tidak ada salat sunnah sebelum isya angka to maka da angka 2 rakang tapi ya ko to melo maka tanyo ko dalele 2 dalele na pake likulli bainal azani wal iqamah rakaataini tungkak palawangan nak bangi si bakama 2 rakaat sempajan makanya di pak bangi aja na to langsung kama koto pura masa bang apa iya tuh bangi panguli ya kotoli ite aja tasalah ini dapahan nih deto kaje na langsung kama pak bangi ko iya, iya na tuna kana nabi talikulli bainal azani wal iqamah tungkak palawangan nak bangi si bakamae 2 rakaat sampajan. Angka sampaja sunnah itu mata tajam. Nah iya ko sahabat mas sampaja sunnah tu tatalupulo ya na baca. Iya, yo puiri ko to mas sampaja sunnah ma dari deni tari pangupu. Mako ako ko mako aja tasaka. Wisang. Iya. Jadi yolon imonrine saya Pak usahakan iya imonrine saya aja tasalah ya patan rakang. Maka dari alena panguta Aisyah narampe le melabina Nabi Muhammad SAW berwasiat nigi mas sampaja sunnah patan rakang imonrine isai padai apalanna nareku mas sampaja sunnai 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya itu. Ini yang banyak orang tidak amalkan Pak Bu. Sian rakang ini sampaja sunnah temon rinesa 2 to minimalis. Itu. Iya. Pak gena ya Pak tak 2 rakaat na ci di salam. Aja na langsung ngepa 2 rakaat 1 salam. Maka da sampajanga ke sana sampaja sunnah rawatib isya ba'diyah. Apa rakana dena 2. Yolona subuh 2. Iya mi yolona subuh aja lalu tasalaiwi.
Pamakai Nabi rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah eyolona sampaja subuh masarolat bina yalino lololisa. Di pak galungnya aja tamasijan no. Jadi padangkange papa saya aja tamasija jokah. Aja je na to masija lo sapadale. No pi manu na paki masapadale. Ya komenre ni manu macekeng api sautoni. Makomogaro. Apa iya tu manu patokang de naoni tu kode na runtuk malaika. Tanya manu biranga manu lai. Ya pak aku manu bira tu makoto mi denoni. Paham ya? Ini tu nak Nabi kalau ayam berbunyi, ayam jantan itu berdoalah karena sesungguhnya dia bisa melihat malaikat. Makanya kegawat tu noni manu nomor di jam-jam 1 malam itu malaikat turun, malaikat rahmat di sepertiga malam. Nah itu tu malaikat no, makanya moni manu itu. Yang kedua melo tama subuh. Monito tu nasabak noi malaikat penjaga siang. Yang itu nak ada di waktu sahara. Makanya dalam ayat itu wabil azhari hum yastaghfirun. Yopi di komoni manu itu matili minasab bello pauninna. Papa ceking itu. Ini. Jadi makanya iman itu susah. Kadang pesannya dia tangkap, dia tidak tangkap hakikatnya. Natikangi oninna, de natikangi pesanna. Pada kong kata bang, maka deh nak pak bangi asyadu. Nah sekanya tianu bang asyadu Allah, asyadu. Padahal tane ya rumi parotes. Kedo moga ati lo mak berejama narekoyoli. Iya. Saya itu ndak pernah protes orang begitu pak. Ya komako mati rotapun aja na tapaso protes. Pak namope ko bate tapat tuji pede lekomi. Pak makometo meni ronata. Palagi kami matutu tahu maka dolilana. Palagi ko pangajiriolo marat jitu 47. Iya. Jadi akong kay mapa nakadami wailil ma'dubi alaihin walad dalli. Ngai de na upaya parotes. Makometo meni ro kasi. Maka da salah ka ustaz. De na salah de mi na 7. Pak ya sange salah nisa cocoe, tapi kade nisangi makometo miro nisange, maka Allah mengampuni itu karena itu bukan kesalahan. Tapi ya kau tahu macam aku harus salah-salah itu. Makanya kita sebenarnya kalau kaidah de nawat di mancaji makmu tu tahu makanja bacana, rimon rina tahu de na makanja bacana. Mado saya tu. Makanya jami menajidi tu makanja baca aja je tamakut tu mancaji mak. Oh maka tu ti kata makan jak baca na ceman cajimang. Pak ye mentui mang pak jama-jama mate. Pak ye penang katolai ko mate. Jama-jama mate ya tu pak mate pinapang kepatolan ya ko kepala desa mda. Napai si tau mega di mesel. Pak desa di. Lagi panriti napai surlo matok dok madari de panapa aja mau pas setimun dan tandanya natok dok. Tapi dia tu nak kata kodi. Maka terak janji nanasam insya Allah. Ia kogi mak janji. Ini Pak Haji latun rusak kasih tahu. Ia kogi mak janji tu dua tu insya Allah nah. Enak kada insya Allah tapi taruh mana sah insya Allah mutok dok kata insya Allah deh. Enak kada bawa mi insya Allah. Desa kada kata nasi lelang hati maka insya Allah dia utok dok. Jadi aja nama kanjak berterak janji nah. Itu. Iya. Jadi makanya saya wasiatkan kita dalam hidup ini pakai jaki yaitu ampai kau maulu itu sifat na nabi temia curi yaitu ampai batalo kayala batanguti ya rode itu gaga batalo kemajeko melempu mana lempu ki ina tu nak ada palsapanogi tetok batak ko nasabak lempu mu besikeli nasabak geteng akawali ko nasabak ada tongang musanre ri indo ambo tama pasiliangan alai sifat na wae nalai maria wae na mega kegunan na padan dari pancaji itu wasiat itu. Iya. Makanya tu batal loka yalah. Napa ni loka itu talalek ni garek burak na tanda pada saliwa si bailalang.
pede ilalle itu pede mapacing. Betongan na pangkau kamu bicaramu atekamu minasamu pada manang. Aja na lemu pau lemu pugau. Ya ko kuyolo tamaka de iye sisa na de kigaga nasap iye. Itu makai dah. Itu pasang itu. Yang ketiga, yaitu lokai dena paja menrek coli na ko dena pura mak buah. Ia tetap bangi pasti menrek macoli. Ia toko pura mak buah dena melo menrek coli na. Aga na pasang maka de lokai deu melo mate ko de pagagas sele parole. Angka paboko musalai na pawat di ngak mate. Tu lokai itu. Itulah pesan untuk orang-orang yang memegang jabatan, Pak. Aja musalai kaderamu na rekode nama DC kampung. Iya. Kepala desa, pudak makor. DPRD, pudak makor. Provinsi, begitu. Pada Pak Haji, dia sudah memberikan bukti, maka dia nabantu ki. AC. Nabantu topi listiri. Menyanyawa na Pak Haji, matin romyo kubolana na lolongan ngapalang. Iya, karena itu kan penerangan. Napa kita mas sempaja, napa kita mengaji, jala pahala na lena. Bahkan pahala yang paling bagus itu Pak, kotomelo malalu ngapalang mengalirkan air. Sumur bor, itu paling bagus. Napa kita mak jenek malolongan, masolo yerwa sisa jenek na teninung bere-bere na temak, dena paja makia pala materu. Dihisap oleh tanaman, kemudian tumbuh berbuah, itu bersedekah terus. Itu mengalirkan air. Ya jatuh situ salah paham maka di pasolo wa galuna teh maltan repalana mengalirkan air. Enggak tahu tu mapi ponco pikiri na nasa waya pelik matan repalana ma pasolo wae. Iya. Itu besar pahalanya itu. Makanya sumur bor, kong ka masigi nangka sumur bor, usahakan nangka andil ta. Iya, usahakan nangka andil ta. Sama dengan listrik masjid. Itu pahalanya. Ya kau dia tu le makan boy marsudi mana itu stas, magampang. Koratali. Maka dia najaran ni je tau mangaju stas. Mahape mani. Kumakiro pe su jadang imang. Apa dia tu gaga masigi dia gimana? Umat bere jama itu tata tali sa oke kalau mana monri mandari kosong. Dia tu kaje name mega pompa bere jama na te koe. Desa di namega sama na dua sap misi polo korone. Makoga. Iya. Maka topi ruka ko pure kama teh. Makoga. Deto. Oh, angka tu Pak bere jama Pak syakatan yang ngali membeli si tamaranaka. Ya tu tuliman naik ko pura ni kama teh. Tasakamai maka ada salama ni ko mak bere jama. Mereka tu Pak bere jama Pak tamaranaka. Nek dangi mange rokok, nek dangi mange suju oko hak desae. Maka dia Nabi tadi akan masuk ke dalam neraka dan dibangkitkan di dalam api neraka dengan kepalanya diganti dengan kepala binatang. Itu bahayanya. Biasa kau runtuh Pak, napi maka dia mangi Allah terperukut. Lati pendapana nasang angka je hadesa na baca ustaz maka nigi layolongi imangi ya tutul layolongi imangi tama suruga. Cocok ya ro tapi tanya hadesa sempajang. Maka dami nigi layolongi imang yang kau masigi itu bisa mendahului imam masuk surga. Betongan na de panaisa nangka de panaloro nangka maele lo masigi mata jawat tu. Tanya ya romek de imang rokok. Makanya di imangi tapi malolo mo mata di. Pak mega toje tu makasih matolak tapi memang imangnya harus angka imam matoh. Iya, ya tu imangnya si bapak gawe sarai mesti angka tau matoya aja nama lolo manang. Apa angka tu lalang maka dia kupure mapa curu tahu dia nama di mapa suru. Iya. Tapahan ni kah? Iya. Engka hadis nero. Maka dia tahu pure mapa curu aja tapa suru. Makanya kong ka imat tahu matoa ka manasa de. Iya nero yala papa suru. Jadi aja tak keramaji nak kata matoyak ka de angka waktu nani pake. Pak ya ko lato ni de na mungkin mapa curu. Ya ko pura mana ngi mapa curu i pagawai sara i mangi maloloe. Iyala ni ya rumatoe de na pacuru kadi ko mapa suru. Tapahan ni. Ya ko de tapahan ngi makun rutongan ngi.
Kemudian iya tu nabita maka mematui basah. Dena menon roi di kanton selalu berbagi. Aja muidi ta curi lada iaro ya moro bawa pas sidakata. Kode tu le subuh-subuh na masidakaki. Aja mode na mega na modo sabu mi setiap subuh. Riasa sedekah subuh. Supaya nilau doang ngi malaikat. Dena pada tu koloro isi bako subuh ko to masidakah. Ya koloro isi di mani kelompok malaikat milau doang ngi. Ya mani jaga asoy. Tapi ya ko subuh dua pajaga malam dan pajaga siang ketemu makanya mega milau doang ngi. Yana tu nak kena bita na moce dek mi komandan nungamoy. Pak gato tu tahu tas 100 sabu tapi cica siulang. Nasa daripada 2 sabu sesu. Nanam itu pulau dah. Ya ko 100 sabu siulang cicang atau cicang gimana? Maka jasa. Tapi rogi ki apa ya tu malaikat ya minilau do aku masumbangi. Ya ko tanggal asi di tasumba milau dongi, maka dia malaikat itu istirahat pasti tanggal asi di pasti mati nilau doang. Si ulam malaikat istirahat. Makiro makanya biarkan dia mendoakan kita setiap hari. Tebahannya jadi aja tak ada uci cengi miak deh istiqomahkan saja. Ya ko Pak Balu setiap ala pangalipan mulangnya langsung ya sedekah. Ya nariasa mula balu. Tebahan nih. Iyo pui di lairak ko otay. Napa ya bampang ko balu-balu Apa na tatekan ko linro na napa na silikan. Oh, makunro memang. Pura sila piacili kasi. Sebenarnya ya sange mula balu, pamulangin na lingi po nga latala dalle riwat tu ele, langsung ya sidakan napa ipake milaw dong. Maka da puluk pwede po mo parewa kang ipe matalomoy nga dalle ko. Dega gataw bangkar usaha na ko yato namalkan. Yan na to na, kada mula balo. Di na melo, makbereng ito ko mula balo na saba, melo ikong kaalin na nasumbangang. Aja mo tak bere manang aja mo, misalnya makada 100 sabu, tala ni 5 sabu ta sidakang. Dari situ makada 5 sabu ta sele, ikaw ka 5 sabu, tapi makada ipapedale pamula ko po parewa ko idi. Degaga tahunan repion ron na makbalu ko yato napake. Iyan na to pasabaran Nabi Ibrahim, setiap dia mau makan, kuy palinakan yan reko benena, sapa tau kasya sinuli ina si bawangi manre. Denanre Nabi Ibrahim manre na ko na panre yan anak jolo. Apa yang terjadi? Layapet tamo ko api patapulo sona patapulo wanina denanre api. Pak dena melo api tuni watak kalena tau mapacing. Sipaan na api dena tuni. Makanya kung kapasa atau linan repi tahu masike ko tilala. Iya, itu aja kuncinya. Bola tak makoto asida kaki tolak bala. Nasaba ya ko masamangi abala si bawo pasidakai denang kanala yolo pasidakai tolila yolo pasidakai. Denang kanila yolo. Napa sadaka tu tada faul bala yaitu pasidakai natolak abala. Kemudian dau mardakum bisadaka buraiwi la samuna sabab pasidaka. Ya kong katau ang kalasan na deni sa doktoro kadaga. Deni sa nginakadai deni sa kadaga tula samu pasidaka na tapake. Tapi ya tu pasidaka matingka-tingka angka pasidaka wa dipake bertawassul. Wa dipake mapasaulasa. Tanaya tu makada karena Allah 10.000 taniya. Atau tanpa nama 100.000 taniya. Kaya pasida kawa di pake makbura. Ya kung kataw milaw sumbangang talingi goncingon ro dita. Desa mo tapake. Denang kadi apa iya ridi tapambataman maraja bata-bate. Ya kung na capuri. Ya kode tulay nasaba itu di atas. Itu yang paling tinggi dalam sedekah. Angka tu tausogi na masere. Saya diceritakan oleh salah satu alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Guru juga Farid itu pernah bicarakan itu. Maka ada angka tausogi
Ia ko nadapi waktu na melo ibantu mahasiswa o Universitas Lazar Cairo beasiswa na bere bawa mi gunci petidina nalengi bendaharana Lazar maka da ingke onro di kue law numuala aja na witai ia ko kurangi podanga ia ko kasesana tarumun. Tapi apa yang terjadi Pak? Menurut penyampaian na Guru Taro maka da dua ngeso ko purai nala tawe nalo buka ion ro dina justru penuh uang kembali.